Ani khapangni hani lukurok khulumkha manki bato norokno lamsogo phia tini November sal nisidokno jeng pogi tongi mania tiniti salo hakotoro jotoni selengma sincha samung sitra patimani samung sitra tangnai rok Mumbai no hakotorno sikriwi tongmani phia obo Bharatni sukmungbai jeng a samung sitrani yogi mankha tei tabuk phan thonsugui samung sitrano kadului tongo Mumbai patimungo baithang lagma kemajaknai jotono ang khulumani yapharo o patimung bai chini hakotor sengkrak lagma yapharnai rokno tabuk hakotor borokno muitu khlaio ani khapangni hakotorni lukurok November 26 tinini salo tai kaisa ni bagibo belaikhe nangkukmani 1949 BCO tiniti salono kerong chapnai motha Bharatni kerongno gosimung rikha ang muitu tongo Bharat jefru 2015 BCO jeng Baba Saheb Ambedkarni phil saranui siba asaima bisi palaifuru ajorawano o wansukmung naharjakha November 26 salno kerongraida salhinai palailainai tai apruni simi bisi brumno tinini o salno jeng kerongraida salhinai palailai phailaio ang hakotoni joto lukurokno kerongraida salni khakaham yapharo tai jeng joto kothalaioi sakni khlaithaino skango toniwoi kiyokjak Bharatni sumaino jesakebo supungnai chalaisong jeng jotono saimano kerongraida snamnani bisiknei tei talsisa saljichar jora nangkha mwsang Sachidananda Sinha kerong chapnai mothani jotoni chakra kaisidokni kwbang hakotoni kerongraidano poriwi tei sukruboi salaimani ulo kerongraida snamnani chengjakmani Seinani tiar wngmani ulo abono paithakni goron rinani swkang kainwisai ni kwbang kokbwtangno tei waisa chapirjakha 1950 BCO kerongraida phinjakmani ulobo tabuk jora jotoi wai sarasuku kerong raidano chapfikjakha jora tonghalok hakotoni nangmano nasigui juda juda hafang juda juda jorao chapphika phia obobo talika hamyani kok kerongraida puilani chaphimungo freedom of speech tei freedom of expression ni manthaino tankhlainani bagisi wngsiwo a kerong nono phil brisi brui chaphimungni bisingtui emergency ni jorao khlaijakmani chayarokno swlaijakha chalaisong obobo belai khabasajaknai kerongraida chapnai mothao kisa adong chongjakmani aroni bisingo khorok chichar bwrui tongo abotuino khoroksa adong hangsa mehtaji bwrui rokni manthai tei kubuni khorangno kotorki tisaka a bisingo Bharat a kisa hakotoni bisingo khobjago jeo bwrui rok kerongni bisingtui bhutrinani manthai yapharjak hakotor snamthani jefru jotono thansa wngkhe afruno jotoni kiyokmung wngui mano ang khaksango tamungui hinmale kerongraida chapnai rokni a haksal naharmungno palaiui tabuk Bharatni parliament Nari Shakti Bandhan Adhiniyam no pass khlaikya Nari Shakti Bandhan Adhiniyam chini lukuraida rukni swmai phanni phunukmari o kiyokjak Bharatni chini swmaino kodro khlainani bagibo asukno dosamung rinai ani nukhungni bororok hakotor snamnani pojano jefru lukurok yasaklaio hinkhe hayungni mungsa phan a hakotorno bwskang thangtani kasui narwgui mania tabuk Bharatno ang sraisa khai nugui mano jesa slaijakmungni tuidulnai hakotorni khorok sara brisi rwjak lukurokno tuidului tongo aboni sraisa phunukmarino jeng terni jora rogo nugui mankha thanai talo ang manki bato bukal for local ebakhe amchaini snamjak manino painani bagui phanni mani salkisa shkangono Diwali Bhaiphuta tei Shat tero hakotoro khok bwrui rasai rwjakni kwbang rangni baniya wngmani tai aboni bisingo Bharat o sramjak manui paithani belai khatungmungmano lukurok phunuklaikha tabukhe nokni chereroknobo phalnogo mungsasuk painani jorao abono naimani nugo aro made in India seijakde tong kwrui asuk simia online o manui paimani jorao tabuk borokrok country of origin abono nainani bo pogya chalaisong jetiki sapsutra Bharat tangbwtangni chasamungno bini kha basajaknai wngkha abo haikeno vocal for local ni chasamung kiyokjak Bharat khurungpui Bharatni duglamno
phiogui riwi tongo bukal for localni o tangbotang aji mungni kaisa guarantee se obo kiok mungni bo guarantee hakotor gnangei khapijak kiok mungni bo guarantee aro auli te kami amsai kainini no baksa sep tongo abo bai amsaini snamjak manini value addition eba rangmari thepamani lama bo achayo tai kunufuro phano hayung rang thongo deramungni tongmung sokpaike hunke chini bukal for localni komthai chini rang thongno dera tike gobagei toniui manai kichingsong bharatni manaini wansukma te khatungma terni jorao simino khasopjagei tongnani kogya kailai borlaini jora sokpai tongo baksa baksa bania phang songni wansukmani o kailai borlaini jorao ngya kheno khok barasai rjakni bania ngimano kailai pandani bagei paimani jorao norok bharatni snamjak manaino simino mokol kainani nangnai o hunke kailai pandani kok kasakaba kaisa kok ano jora jorao belai kheno tektoriu tei bukhani tektono ang ani nukhungni bororokno sayake hunke sabono sanai kisa wansukhi naidi tabuk baksa nukhungo buihao thangei kaijakmani katal tongmung nukjagei phaikya abokhe belai nangmani de जों तुमुं भारतनि हावो भारतनि बररक पाइ काइलामुंनि तंथगलाइखान के हाकतनि रां हावनो तंग्रोकनाय निनि काइलाइ पान्दाव हानि बररक किसा सुबानानि सेप मानानो इनके चिकन चिकन बिग्रा रकबो निनि काइलाइ पान्दानि ककनो सावानो नों तामो आमसाइनि मानायनि बागै खरां तिसामानि अ मिशन एबा तांबोतांनो फुवार रै माइनादे जोंसिनि हावनो तांगै काइजाया तंनाय आबोतै 응의नो मानो नों जे सिस्टेम एबा सेप नायो आबो अरो गरै फानो 응의 मानो फिया जों तमुं आबोदै पान्दानो अरनो ख्लाइगा हिनके आबोनि सेबो अरो कियक सानाय आबो बेलाय खुरुमपुइ कतरकक नुखुंरक बै गदालजाक आं खा ख्लायो आनि खायक मानि कक आ नुखुं कतरकनि थानि जेसाकेबो सगैयानो हिनै आनि नुखुंनि लुकुरक तेरनि अ जरावो ते काइसा कतर ट्रेन एबा चलि फाया riksa jamani phia mokolo klai tongkha obo bisikni ingkha जों नुगै मानखा दिवालिनो रुगै मुंसासक पाइलाइमानि जरावो रां याफारै पाइलाइमानि तरक तरक सेंगै फाइरेरखा सामानिखे ताबक बरकरक जे मानसाक डिजिटल बानिया ख्लायो पायो फालायो अबो बेलाइनो खातुंजाकनाय कक नरक ताइ मुंसा सामुं ख्लायै मानो आबनो थिरखे नादि तालसा रम्बै नरक UPI एबा abo haino jesa digital sep naharai ri nahar khlaidi rang yafarai ri nahar ta khlaidi barot o digital choba abono kaham kheno chasaroi tisaka aboni bagi jepro tal salai thangano aboni ulo norok ano nini simano tei mangpili jesa kepano share khlainani tapokdi ang tabukni simino sekang baria norokno khakaham yafarai tonika ani nukungni बरकरक चिनि सिक्ला सालाइसं हाकातनो तेकेसा कतर कक्तुमा काहाम रिखा जों जतनो कुंसुग्रिवै तंथग्रिखा इन्टेलिजेन्स आइडिया ते इनोभेशन ताबक भारतनि सिक्लारकनि सिनिमुं आरो टेक्नोलॉजी बाय कथामा नि बिसिंतै बिनि उक्ति कियकथानि थाग्याके हामसाइ तंनानि आबो बिनि बाय बनो हाकतनि सुखसामुं बांथानि कतर सकांमुंनि मारिंगै बासाखा नरक साइमानै तंथगानो 2022 BCO भारतनि लुकुरकनि पेटेन्टनो तैयै कयबुलाय बांमुं रावो थामजि सानि गोबां बांखा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन काइसा काहाम ककमुं कारिखा आ ककमुंगो साजाखा पेटेन्ट कयबुलाय रिथानि हायुंनि कुचुक काइसि हाकतरो फानो आगि अबतै इंयाखो अ कतर सिमुंनि सका दिमानि बागै जिनि सिक्ला किचिं संनो बेलाय बेलाय हामबाय याफारो आंगानि सिक्ला चालाय संनो अ ककनो सानानि मुसुंगो नरकनि जतो याप्रिउ हाकतर नरकनि सामो तंनाय ताबुनि हाफां नायखल थानि तै केरंनि जे चाफि मुंरक तुबोखा आबोबाय सिक्ला पिरिसं कतर मारि बायखे स्नामफांनि सामुंगो गदालायखा बिसेसि सकां मारि बाय सुरसाय नायखि नुगो ताबुकसिनि पेटेन्टनि कयमुं कुसुंसिनि गोबां गसिमुं मानो जों जतनो साइमानो पेटेन्टनि बिसिंतै हाकतरनि उक्तिनि मारि बांगो आसकसिमिया आबोबाय कताल सेपनि दगलाम्बो फियक जागो आसकसिमि दिबा चिनि स्टार्टआप रकनि फान तै चुकमानोबो भांरिवो ताबुकसिनि रोंनगो स्रोंनाय रकनि बिसिंगोबो स्नामफां निवान सुकमा रकनो खाबासारि जागो अटल टिंकारिं लैब अटल इनोवेशन मिशन कलेज रगो
incubation centers startup India tangbotang abotei thakplaya chaitok mungni engkhari hakotoni lukurokni bwsango tongo obobo Bharatni siklaphan Bharatni innovative power ni dadak sidak phunukmari o khatungmung baikhe skango himtutino जों kiokjak Bharatni smainobo manai phunuknai tei aboni bagai ang wairewai sanani naijao jai jawan jai kisan jai bigan jai anusandhan ani khapangni hakotoni lukurok norok muito tongna jora kisa sekang man ki bato ang Bharoto kwbangma ter songjajakmani kokno samani aboni ulo aboti kaisa batai mungni wansuk mungbo sok phaikha jeo borokrok terno rugui mangpili share khlailaimani hukumu naikung abono tuyui mela moments mungui batai mungbo khlaika nang saimane khatongthok jagano sai sai borok a batai mungo manjaka tei baksaki sokhatpo mangkha kolkatao tongnai Rajesh Dharji charak melao belun tei thungjaknai manui phalmani naithok mangpilini bagui sokat makha banglani kami amsayo oter belaino luku khatungja Varanasini holiterni mangpili tisai phunukmani bagui Anipam Singhji mela portrait sokat mankha Arun Kumar Nalimela jino kulai dosera সংসামানি কাইসা মকল সতনজাকনাই বখাক ফুনুকমানি বাগৈ সকাত রিজাখা আবাহাইকেনো পান্ডারপুরনি খুলুমজাক মাংপিলি যতনি গোবাং হামজাজাকনি বাগৈ বলাইজাখা আবনো মহারাষ্ট্রনি শ্রী রাহুলজি মুঙ্গৈ খরকসা বরক রহরমানি ও বাতাই মুঙ্গো আমসাইনি চামুংনি গোবাংমা মাংপিলি সকফাইকা আরো পুরুলিয়াও তংনাই আলোক অবিনাশজিনি মাংপিলি সকাত মাংখা তেরবো বাংলা কামিনি চামুংনো ফুনুকমানি Pranabasakji nibo mangpili jewo burirok baguria terni jorao kilpichamani abobo sokat mangkha Chhattisgarhni Jagadalpurni kaisa kamini tero burirokni bajia chajak mangpili Rumelaji rohormani abonobo sokat rijakha chalaisong man ki baat ni bisingtei tabuk joto kami joto rungnok joto kami koksapnok no obo koijakha thagyakhe obotui batai mungno সংসানানি বাগৈ তাবুখেতো সোশ্যাল মিডিয়ানি আশক ফান্তঙ্গো টেকনোলজি তৈ মোবাইল যত নগন সগৈজা নিনি আমচাইনি তেরংথু এবা স্নামজাক মাनै আবরকনো नों আবতৈ খেবো গ্লোবাল স্নামबै মানো চালাইসং কামি কামিও সংজাজাক তংমানি বানেকনি হাইকেনো চিনি অরো দাল गोबां मोसामुं निबो বাইথাংनि सिरिसिति तंगो झारखंड उड़िसा तै बांग्लानि সংদুকব সংরকনি আমচাইরগো কাইসা বেলাইखे मुं मानजाक मोसामुं तंगो abono shauni mungui ringjago November talni salsibani simi salsisini kaisa Bharat kahamthak Bharatni wansukung baikhe Srinagaro shauterni luajimung ongkha a pandao jotono shau mosamungno mosawi tonglaikha Srinagarni siklarokno shau mosamung phorungnani bagui kaisa workshop nibo luajimung khlaijakha abo haikeno kisasuk hatibar sakangno kathua hangkoro basuhaliter jogalijak-mani o thai জমুবাই সারা বাসি কিলোমিটার হাকসাল আতেরো আরনি রুবাই লকুমুসামং তৈ সিরিসিতিনি রামলীলা जुगालिजाकमानि चालाइसं भारतनि हुकुमनि नायथकमुंनो साउदी आरबो तंगैबो खाकावै मानखा ओ तालोनो साउदी आरबो संस्कृत उत्सव मुंगै काइसा लोहाजिमुं मानि आबो साक बायथांनिनो बेलाय वाना सिंसा तंमानि कक्तुमा रुचापमुं मोसामुं बेबाकनो संस्कृत बायखे आरो आरोनि लुकुरकनि गदाल मुंबो नुकजाखा आनि नुखुंनि लुकुरक साफसुथ्रा भारत ताबुक हिनके हाकतर पाइसुगैनि हामजाकमुं नि बेचेप ngै थांखा आनि तो हामजाकमुंनि बेचेपनो तेर जेफ्रो आं तै जेफ्रो आं आबोबाय कबुलजा कक्तुमा गोबां मानो हिनके आनि बोखा बिनि फासिं थाङै पायो तै ओंनानि बककनो आबोनि बागैनो मान की बात पान्दाओ थाइमानैनो थांगो साफसुथ्रा भारत तांबोथांनि बिसिंतै फारमुं सिपुं तै नांसुकै तंमानि साफसुथ्रानो तैयै लुकुरकनो वानसुकमुंनो सोलायखा ओ तांमुं ताबो बसं वानसुकमुंनि मारि engै थांखा आबो रुजाक रुजाक हाकतनि लुकुरकनि लांमानो काहामकुक सनामखा ओ तांबोदां जुदा जुदा आमसाइनि लुकुरकनो मामलाके सानानै थांके सिक्लारकनो पालखे गदालथानि ब खाबा जारिखा आबो हाइनो बलायजाकनाय चाइतुकमुं सुरातो नुगैमानखा सिक्लारुन काइसा बदल आरो प्रजेक्ट सुरात जेंसाका आबोनि नासिकमुं सुरातनो आबो हाइ काइसा मडेल दलि स्नामनानि आबो साफसुथ्रा तै सास्टेनेबल डेभलपमेन्टनि नांथारजाक फुनुकमारि ओंथुन
सापाय सानदेनि मुंगै जेंजाकमानि ओ चाइथकमुंनि बिसिंतै सुरातनि सिख्लारक पुइला कुथुमा थाइरगो तै दुमास बिचनो गोचों ख्लाइमानि याग्लो बरक तापि दैमानो साबसुतरा ख्लाइथानि ब खाफारि सामुं तांखा तै नरक खनावै बेलाय तंथगानो नायते नायतेनो आबोबाय गोरोंजाक लुकुरकनि बांमारि खरकबासि साइनि गोबां ओंखा लुकुरकनि चुबासु मानमानि बिसिंतै बदलनि बायथां पयतो भांखा आबनि यागुलो बरक हामिया मानै थुमनानि ब याग्रिलायखा नों खनावै मोलां चावानो अ बदल रासराय किलो हामिया मानै नरखा पुइला बेरेमनि सिमी खलाइजाकमा अबाहाय चाइटकमुं बेलाय कतरमा स्लाइजाकमुंनि तुबनायसे अंगो चालाइसं गुजरातनि न तेगाइसा ककथुम सकफाइखा किसासो खातिबार सकां आरो आम्बाजी ओ बादरबी पुनम बानिक लुवाजी जाकमानि आ बानिगो खरकबासि रासायनि ब गोबां बरक कुथुमखा ओ बानिक बिसिब्रुम नंगो अबनो जतनि सोलाय नांकुकमानि कक तंमानि ओंखा बानिगो फाइनाय लुकुरक गाबर हिलनि काइसा कतर बखाक साबसुत्रा क्लाइखा तंथारनकनि गानागिनिनि पाइसुगै थायो साबसुत्रानि तनिमुंनि ओ चाइटकमुं बेलायखे खाफासा जाकनाय चालाइसं आं जे फ्रुबो सावो जे साबसुत्रा जेसाबो सालसा एबाके हाति बारसानि लामरि मुंया सानानि थांखि अबो लांमानि अंखरि फाइमा सामुंसे जों सिनि गानागिनि अबाहाय बररकनो नुगै फायो जेरक बरकनि पाइसुगै लांमा साबसुत्रा बाय कुबुलजाक बेसेबो लांमा बेदगै पाइखा तामिलनाडुनि कयम्बाटुरो तंनाय लोगानाथनजी नबो सुरसानानि गरै जेरैफोरो गरै बोसारकनि कामसलै किचिक नुगै ब जेफ्रुबो वाना जागमानि आबोनि यागुलबो आबहाय जेरैरकनो सुबानानि समायदांखा जे तै बिनि आजिमुंनि किचेसा भान्ता बरकनो याफानानि जेंखा जेफ्रो रांकरै ओंखा हिनके आप्रो लोगानाथनजी टयलेट जरातै सुका तमाखे नांगै तंसुकमानि जेरैरकनो सुबायमानानि तैखे बो लाइथांजाक बिसि नैजिबा रंबै खा पेदकसुगै बिनि आ सामुंगो गोरोंजाक तै ताबुकसुक जरातै खरकसिबा रानि स्लाय गोबां जेरैरकनो चुबाखा आंते वाइसो आबहाय सोंसासा सामुंनो बलायनानि मुसुंगो हाकतर कितिंगै ओंगै तंमानि अबाहाय बलाय जाकनाय चाइटकमुं जोंनो खासिमि बाजारिया तमाखे किसासो कताल सामुं ख्लाइथानि मुसुं फानबो आसाइरिवो आनि खापांनि नुखुंनि लुकुरुक 21st सेन्चुरिनि बेलाय कतर आमफायमुंनि बिसिं काइसांखा तै खातिमुं तैनो खातिवै नारकनानि लांमानो मुथांगै नारकमानि सोलाय किसाया जेफ्रुसों बसंनि वानसोगै जेसा सामुं तांगो हिनके चासामुंबो मानो आबनो काइसा फुनुकमारि हाकतनि जतो हांकरो ओंगै तंमा अमृत सरोबरबो तंगो अमृत महोत्सवनि जराओ बारोजे दक्सिबा साइनि गोबां अमृत सरोबर स्रामखा आबो फाइनाय आसाय कताल संनि बागै काहामंनाय ताबुकसिनि अबबो ख्लाइथाय जे थाइरगो थैफ्लाया दैथु स्रामजाखा आबनो चर्यावै नायकिनि ख्लाइनानि आबो तै खातिमुं नि कतर तैमुक ओंगै तंथु चालाइसं तै खातिमुंनि आबहायनो चेरजाक तंमानि गोजारो आं गुजरातनि अमरेलिओ ओंमानि तैतेरनि कक्तमाबो मानखा गुजरातनि तालचिनै रंबै यरै तंनाय दैमारकनि बेलायखे बियाल आबनि बागै लुकुरो गोबांखौ वातैनि तैनो मानासिंगो लाइथांजाक बिसि नैजिबा रंबै हाफांते हदारुक मथारकनि चाइटकमानि यागुलो आरनि तंखरगो सोलायजाकमुं ओंखा तै आबनि बागै आरो तैतेरनि चुबामुं कतर तंगो अमरेलिओ ओंमानि तैतेरनि जराओ तै खातिमुं तै तैसारकनो खातिनारकनानि बागै लुकुरकनो सिसारिमुं ख्लाइजाखा आबनि बागै वाटार स्पोर्ट्स नबो बुसखांगो तनिजाखा वाटार सिकिउरिटि न तैयै सिनिमुं मानजाग्रखैबो कक्लाम सालायजाखा पान्दाओ मानजाकनाय लुकुरक पालिकथाम बाना गोनां वाटार फाउन्टेनो बेलाय जाजाकबायखा अ तैतेरनि लुहाजिमुं सुरातनि डायमन्ड बिजनेसो मुं मानजाक साबजिबाय दुलकियानि फाउन्डेसन ख्लाइमानि आं आबोबाय गोरोंजाक जतो बररकनो खाकाहाम याफारो तै खातिमुंनो तैयै आबहाय सामुं तांमानि बागै हामबाय याफारो आनि नुखुंनि बररो ताबुक हायुंगोनांगै स्किल डेभलपमेन्टनि नांकुकमानो गसिमुं मानै दंगो जेफ्रुजों केबनो जेसामुंसा स्किल फोरोंगो हिनके बनो रोंमुंसिमि फोरोंया तमाखे बनो आजिना लामाबो फुनुगो तेजेफ्रो आं सावि मानखा मथा काइसा लाइथांजाक काइब्रैजि बिसिरंबै स्किल डेभलपमेन्टनि सामुंगो गोरोंजाक हिनके आंतेबो तंथकजाखा अ मथा अन्ध्र प्रदेशनि श्रीकाकुलम ओ तै बिनि बुमुंखा बेलजिपुरम युथ क्लाब स्किल डेभलपमेन्टआव फकास ख्लायै
बेलजिपुरम यट क्लाब इंया हिनमानि न खरक सिनि साय बोरैरक न चुकसामुं रिखा आबनि बिसिं गोबांखुक बोरैरक ताबुक बायथांनि फानबाय बिनि किसासुक सामुं ख्लायि तंगो अ मथा उमरकाया सामुं थांनाय जेरेरकनो बो मुंसाया मुंसा सामुं फोरोंगै बरकनो आ हामिया बररकनि याकनि फियखा बेलजिपुरम यट क्लाबनि टीम हुकबार थाइरिनाय मथा एबाके एपिउस बाय गदालजाक हुकबार ख्लायनाय रकनो बो स्किल गदाल फोरोंखा आबोबाय बांमारि गोबां बायखे हुकबार ख्लायनाय रक मानमारि गाहामबो मानखा साबसुत्रानो दैबो अ यट क्लाब गामि गामिओ सिसारिमुं ख्लायि तंगो बरक गोबांमा दैसारनक स्नामथानिबो सुभा सुखा आं स्किल डेभलपमेन्टनि बागै अ मथाबाय गोरोंजाक जत आदंरकनो बेलाय बेलाय खेखा गाहाम याफारो बरकनो कुं जुगै बलायनानि मुसुंगो ताबुक हाकतनि गामि गामिओ स्किल डेभलपमेन्टनि बागै आबाहायनो बसंनि जायतकमुं नुकजाखै तंगो जालायसं जेप्रो मुंसासक नाहारमुंनि बागै बसंनि जायतकमुं ख्लायजागो होनके सासामुंनि चुकमाबो तेइबो गोबां गैथांगो आं नरक जतबाय लादाखनि कायसा खाफासा जाकनाय फुनकमारि फुनकनानि मुसुंगो नों पश्मिना सालनि बेचेबो तो जेसाके फनो खोना खोना लाइथांजा किसासक जरा रंबै लादाखनि पश्मिनानि बो बेलायखे चेरजा गैतंगो लादाखनि पश्मिना लुम्स अफ लादाखनि मुंगै हायुं गोनांगै नि हाथिरगो सगै तंगो नों अक खनावै मलांसावनो जे अबनो स्नामना थांतानि चिबा गामिनि खरक बोरिरानि स्लाय गोबां बोरिरक गोदाल लायजाक सिगांगो बरकनि मानै आरो थांनाय बेरायखिलि ख्लायनाय रकनो फालै दंमानि फिया ताबुक डिजिटल भारतनि अ मलो बरकनि स्रामजाक मानै हाकतर हायुंनि जुदा जुदा हाथिरगो सगैनानि नांखा साननै थांके चिनि लोकाल ताबुक ग्लोबाल इंग्रगै तंगो तै आबोबाय आ बोरिरकनि आजिमुंबो बाङै तंगो जालासं बोरै फाननि अबाहाय सासामुं हाकतनि बुसु बुसुबो उंगै तंगो नाकुकमनि इंखा अबाहाय ककरकनो गोबांखे बुसखांगो तुबुनानि तै अबनो सानानि बागै मान की बातनि स्लाय गाहामकुक दैतामुंगै मान इनके नरकबो अबाहाय फुनुक मारिनो आंबाय गोबांखे शेयर ख्लायदि आंबो पाइसुगै जायतकनाय बरकनो नरकनि कचारो तुबुई मानानि तै आनि नुखुंनि बररक मान की बात पान्दाओ जों अबाहाय बसं जायतकमुंनि चेरमुं ख्लायि फायलाय मानि आबोबाय हदाओ गोबां मा स्लायमुं ओंखा मान की बातनि दैकायसा अबोबो मानमुं जे अबो नग नगो रेडियोनो तेइबो गोबां लोगो हामजाकमुं ख्लायख्या माइघबो आं उत्तर प्रदेशनि आमरुहानि रामसिंह बुद्धाजीनि कांसा कक्तुन माननानि रामसिंहजी लाइथांजा किसासक बिसिसि रम्बै रेडियो थुमनानि सामुंगो गदालजाक बिनि कक सामाति हिनके मान की बातनि यागुलो बिनि रेडियो म्यूजियम नतयै लुकुरकनि खातुकमुं तेइबो बांग्रोरोखा आबहाय खेनो मान की बात खनामानि बिसिंतै खाबासावै आहमेदाबादनि घाना तीर्थधाम प्रेरणा तीर्थ कायसाखा सतनजाकनाय फुनुकमुं ख्लायख्या आरो हाकतर बुइहानि सारानि स्लाय गोबां एन्टिक रेडियो फुनुकजाखा आरो मान की बातनि ताबुकनि जरतै जत एपिसोड्सनो खनारिउइ मानो तेइबो गोबां मा फुनुकमारि तंगो आबोबाय सावै मानो जे बाहायखि लुकुरक मान की बात बाय खाबाजावै बायथांनि सामुंनो चेंलायख्या आबहायनो कायसा फुनुकमारि कर्नाटकनि चामराजनगर नि बर्साजिनिबो जेनो मान की बात पान्दा बायथांनि याकुंबाय बाचातानि चुबाखा अ पान्दानि कायसा एपिसोड बाय खाबाजावैबो थालिक बाय हामबिथि स्नामनानि चेंखा हापारबाय बेलाय गोदालै तंनाय बर्साजि अ सामुं गुबुननि लुकुरकनि बागैबो आजिमुं सेबतुबुइ फायगा आनि नुखुंनि बररक खोना सालमारि 27 नभेम्बर ओ कार्तिक पूर्णिमानि तेर तंगो आ सालोनो देव दीपावलिबो पालायजागो तै आनितो खातंगो जे आं काशीनि देव दीपावलिओ जेसाकेबो मानजागनानि ताकलाय आं काशीओ तो थाङै मानगलाक फियाबा मान की बातनि बिसिंतै बनारसनि लुकुरकनो आनि हामजाकमुं जेसाकेबो रहरनाय ताकलायबो काशीनि गातिरगो रासाय जाति सकजागानो बैब आरती इंनाय लेजार शो इंनाय रासाय बांमारिनि हाकदर बुइहानि फायनै बररक देव दीपावलिनि तंथकमुंबाय गोदालानो जालायसं खोना तालकिपिनि सालोनो गुरु नानक देवजीनि आसायमा साल गुरु नानक जीनि सुवार गोनां ककबिति भारत सिमिया हायुं गोनांगैनि बागैनो ताबुकबो नांकुकमाते
खा बासाजाकनाय अबो जोंनो गुबै खा गाहाम ते पुइनि बागै खा बेरानानि ओंथानि खा बासारिउ गुरु नानक देवजीनि सुबासु वानसुकमुं सुबासुनानि जे सिमुं रिखा आबनो पालायनानि चिनि सिक दाखुक बुकुक हायुं कुप्लुंगो खलायमानि नुकजागो आं मान की बातनि जतो खोनानाय रकनो गुरु नानक जीनि आचाइतनि सालो बेलाय बेलायके खा गाहाम याफारनानि मुचुंगो आनि नुखुंनि बररक मान की बातो इंखेफु आंबाय आसक जरातुइनो नाइटे नाइटेनो 2023 बिसि पाइना नाय टंखा तै बिसि ब्रुमनि हायके आं नों अबनबो वानसुगै टंखा जे हा आसक दाक्ति अ बिसि लाई थांका फियाबा अबबो कुबुइ जे अ बिसि भारतनि बागै बेलायखे मानमारिनि बिसि इंखा तै भारतनि मानमारि जतो भारतनि लुकुरकनि हामसामुं आं टंथगो जे मान की बात भारतनि लुकुरकनि आबाहाय मानमारिनो बुसकांगो तुबुथानि कायसा कराकुक लाम ओंगै बासाखा फाइनाय जरावो तेवैसा हागतनि लुकुरकनि सासामुंनो तैयै नहरकबाय ककलाम ओंगानो आसक जरानि बागै आनो नायरकदि